much GH muson for money about a face capane so minimo edi a share dear share say their mamunim say breaking news about beto yap no so and a yeba be pensim mu ye de eba be ma eye ahwefo ani etie for no so hu ne ekoso e wo man mu entiwe waso na tie ensem no said ye etie na esifa ene de ye bo edura eye Upper West Regional akronfo remfo a wo mu ekokodi dwuma ewo potam ho no maposifo esa aso baaku emu na enchemu ebebeto ja say anrobes ebowra potam ho no nano memenda ana wo mo ekwa di nsamone se wa wonim se anrobes die wo mu nya tisim potam ana che se kronobo na wo mo ekwa na no na che se empanifo wo ho no police fo enya nenti ye nso edi wo machi di tete na no na wo mkoko hia anrobes we yet so they were fully armed one na police for so kika wo maka de hwehwe wo mo ho enya anrobes wo hunu ye se police for ba be pie mu wo mo bia ye pe enom started se wo mo fire de che police for no na police for no so amfa nche wo mo manja na hoku no so kra amfa mo mo fire na wo mo so fire na we to na na nyame ncha de eto ni baako ekoka konfo wenfo yi ebi baako a ene dey wo mo nsa aso ni mu a wo mo de no akakopie mu wo mo akacha nhwehwemu ekoso se ebeyam miensa aka wo mo so etimi adwane no wo mo nsa ebeso mu na nipa wo de nsem we bebetu edwa ACP Peter Nekoru ono na Upper West Regional Police Commander won na disa ensewe ebebetu edwa efa akonfo wefo yi ensem na abusianfo me gidi ye pa sa VGM yi said ensem wesi ekoye ne still na enkrofo bi ebonom enjo so ewo said ye ebinum ewishi abi congratulations no ho enkro ne ba na day ye nuaba Celestine Donko what the other or can drink at the atre Sonny Bredu so ignore gospel artist no call we say Kwame Eugene congratulations and no ain't say womuni ya na tiko kumnebusa for we ebemo say nipa baako and na edina ni esi Sonny Bredu so emra Sonny Bredu enya kokko we say Kwame Eugene congratulations emma no ehunu say woma ahobrasie endi nanim kan no ho kro ba na kwa na obinate ekokofa ensem no emu a chese wo twa Sonny Bredu adapa ye pam say gospel musicians ni bi ewo hono a wo mu ehia ne mu a wontwa nani engongohwe wo mo na wo fra wo mo say ne sans na enye high life na hip hop for na wo be wa be fra wo mo say ne ma na eno nka ne enke nim se nka boni bia nim se Kristo ni wo be hye wiase ni happy and as a congratulations efa na dwuma den a wa ye na so Celestine Donko de odabebo so ama ye hunu say ade we no ha wo mo ye pa wo hunu say hypocritical and I say ye no waye hypocrite waye yimu nyatwom ewo saa enwoma wo ye no because ba ne sen na wo we hye gospel artists musicians a wo mo so winning awards ni bi ti say Dan Hamilton wo no Celestine Donko ene wo mo makeka no one we hye wo mo congratulations na ebiem Kwame Eugene ene kokko we hye enti wo hu ne say de ye nuabema no enye no kwanso a eno no enti wontwe ensan ewo de woye no na abusuafo ye fre one ye to so ye ra asofo no emu na ene day evangelist Akwasi Egwa waba bonten evangelist Akwasi Egwa evangelist awo Kumase de wunya bo ni din a wutimi wo say yes ye papa wo bodwuma pa ewo honom yie pa eba na nimtwe wotwi eba na nyame asem a wo ka eba na futu a wo de ema na ne dai die chese wo ba bonten abebo na adwen e de akire nyame nipa wo no so ewo enkran hanom prophet kum chacha na eno na wode etu edwa ese wonya nse odupi ne congregation no in the name of Jesus na epiemu so no ye papa no occult prophet na wode se wetu ja na Ghana for opia sum na se na de ba asem din ti na ya prophet na se evangelist Akwasi Egwa edin se we etu ja na Ghana for de se mo amu no mo ye hwehwemu na wo ma ba betu edwa esem kum chacha eko interview ba jese na wo mo ekasa ede afa abrabo ho ne ho nkore ba na prophet kum chacha make comment bi efa ho sese ye wo ba wiase foforo bi mu a wo no anka ahyawoni na anka wo be ware anka ahyawoni no betru so as a wife because Christopher ware egu nyina ye se
one more at the Christo soon actually one more chain ama duty as a wife, duty as a husband. Was a one more one more all because of Omunya sum 80 by 9 so we are senior obo two brabe si brade one won him how to entangle a man, won him how to camp a man a bema bema atena efie enti no no de wo kwasa bepiem pa na say ye bibiase foforo say ba pan de wo no tutu ni abaya na wo be war na no na Ghana for susu say ama ene de evangelist akosi ebua de eyesa ensem no atu edwane so wo beba aba bechem say won ba ememechem de ebusiafo yenim to say eda wo die yesusu yaso ene yeni edi eche ye hwede de besi bia no ye de beba aba besom na ye di esie no ene de ye konfo Nana agrada wono so enam se wodi nani esi asofo eso na wo ye na adwen se asofo na obe expose wo mo apre ene apre bia e woni tender TV so e de wonyai de biara eda na na da die wa blast sofo bia chese wa expose ni so wono so wo ye okot na minim de ntia obi asori na wo tag sofo wo tag obi asan okot na so ni nyina mu osusu se sofo ani din e de ajagraja na nyoma ne ye ne nyoma bi a wo ye ntade hye ne ho nkro ne base de wo mo ankasa asore no wo mo esi address ye no ohu ni se nyame ni pei wo mfiri nyame bako se na wo ye okot na mu be nyina se obeja ne ye bone ne ye time no na watimi afiri mu na Nyankopon atimi agyen wo enti wo say Ajagraja engine say ODCV Ghanaians with the false teachings na ebiemo claim say wo ye nyame nipa na ono wo nye nyame nipa ba ko pese wo nemom oye bonsama ko a to be precise and occult de kan na ebusuafo ye di esie kra and then abaya bi ababonten na wo de babonten a chese no kuna wo ne natena emfie pode de ewo honom akwada wo ne no awo no ene de yabaya na tunenum to se akwada no enya be ma ne edea nemum obi foforo edea abra be ma no na ahwe akwada na ababedru ne mpempenso na no na Ghana for si there bi o se ye me ya modenie ye no mo betina ahwe akwada na ebedru mre bi mo baba ba be ka chese akwada na enye ye ba na be ma foforo na eba abeje ne ba abrame na matena ho asa manimu fifra sha akra no pande a ene ne ho behia sa aware krampo de wo mo enware binti se de mema ne so wo mo ko demonstration sa aware pande wo mo meme ware bi mo because man de wo mo de ye mema binum bi wa aware ase no eni enya na abusuafo wo susu nsem e ko so de na susu betimi aka de afa ho free de kwa bebesi ene de for waje nche ebra Atuma GH your comment section ebi mo so betimi follow ye wo ye IG page Atuma GH _ midin ede ekrias kapa dasene ebesane hia fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe